Wih, ada orang guys. Mari kita coba. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, tolong, 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 help. Wih, konten iya konten. Kamera mana kamera? Nah guys, buat marane mun mangi jelema nu kapacok orai, tonton video ieu guys. Ilmu ya ilmu. Pertama-tama tanyakan lah penyebabnya kunaon. Bisi gitu kan, tak apa orang mah bisi digegal lasun. Bisa digegal muning gitu kan. Mata penting sekali menanyakan perihal kunaon. Kunaon mang? Tolong mang, ku orangnya lu macan kawin. Nah guys, karena ini kasus di pajak orai, pertama-tama kita harus naon ya? Lah bagong teh poli ngomong naon? Nah, pertama-tama kita mau kain bodas guys. Kenapa harus menggunakan kain bodas? Karena deui. Sok akadikeun pananganna. Tah guys, tong di skip kan deh, tong di skip. Ilmu ya ilmu. Jijing tong guraka. Nah guys, itu proses pengkain kapanan. Bakal selamat mamang. Insya Allah lah, langsung ke akhirat.